السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel خينيا تصفير أفان أورمو hajjiis umraadhaas warra godhu rabbiin haa taasisu. Warri hajjii hin dheene haya maal godhuu qabna nuti hoo warri as jiru warri magaalaa isaa biyya isaa keessa jiru maal godhuu qabna? Mata dureen isiidhaa hojiilee hajjii waliin wal qixxaattuu jetti arrantan. Waan san yoo rabbiin nuu laaffise waa shan wajji laalla. Waan tana umrii teenya guutuu yoo goone mindaan rabbi biraa arkannu gara sawaabaatiin akka nama hajjii umraa godheeti garuu hajjii fi umraa san nurraa buusti jechuu miti. Mindaan isii akka jara sanii waan arkatan arkan garuu nurraa buute jechuu miti hajjii fi umraan. Hojii bar ajaa'ibaatiin isiniin ja'a bar sanirraa yoo rabbiin gargaarsifannoo laaftuu takkaan sin ja'a bar. Taduraa ahibbatii fillah namni mindaa tana fadhe yeroo gara salaataa deemu salaata waajibaa cufaatu yeroo deemu mana isaatitti qulqulleeffatee yoo deeme mindaan isaa akka nama hajjii godheetii nuun jedhe rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kamaa fil hadiith alladhi rawaahu al-imaam Abi Daawud fi sunanihi bisanadin hasan rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a min hadiith Abi Umaamata رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تطهر في بيته إلى صلاة من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة من خرج من بيته نمني من إسات الرابع متطهرا حالك كل فتاتهن yoo sagaraa seenuu qabe sagaraa seene yoo janaabtaan irra jiraatte qaama dhiqachuu taate qaama isaa dhiqate namni mana isaatirraa haala qulqulleeffataa ta'een baheen gara salaata waajiba taatee qabe fa'ajruhu mindaan isaa ka ajri lahaajil muhrim akka nama isa hajjii godhuuf deemu huccuu ihraamaa san akka nama uffateetii je. Dhiiraafni beeytan ahibbatii fillah marxoo tan gubbaa isii khayyata darbannu akkasitti darbatta shaalaqe yeroo xawaafa deemtu ammoo qabdeetiti mirga jalaan baastee kuni kee mul'achuu qaba akkasitti ol darbattee kanaas eessa biratti yeroo gizuma seentuu akkas godhatteetuma gizee hajarul aswad harka kee akkasitti ol kaastee Allahu akbar jettee xawaafa nama jalqabde. Hajarul aswad gama bitaa keetiin akkana gootee jechuudha. Namni mana isaatirraa haala qulqulleeffataa ta'een gara salaata waajibaa namni gad bahe akka mindaan isaa akka nama huccuu hajji uffateetiin jedhan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Namni mana isaatirraa qulqulleeffatee salaata duhaadhaa salaatuudhaaf kawanni tokko isa kana hin kaasne isa hin dirqine isii tana malee salaata duhaa tana maleedhaaf namni gara masgiidaa bahe akka nama umraa godheetii fa'ajruhu mindaan isaa akka nama umraa godheetii. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam asbiratti salaatu duhaa hajuu malee salaatu duhaan sunnaa mu'akkadaadha sunnaadha. Salaatuma sunnaa fadheehuu namni salaatu ahibbatii fillah mindaan isaa akka umraa godheetii akka na yaaddee beetii salaatteeni beetaa ahibii beeqi wayaa ukhtil ghaali hin beetuu arraawulii mindaan teetanaan sin jaabar salaatuma sunnaa cufa wa salaatun alaa athari salaatin لا لغو بينهما كتاب في إليين صلاتني صلاة تكررت تاتي جتون صلاة تقبودة صلاة تكنمي إيكتو مغربة سنتي أبو ينبوه بو مسكيد مخيصان تائي أرانتنا ذكري قدا قرآن قرآن هنگ إشائي إسال لمن قنا جدتي حاسوني خفاته كشناته haram ta'e nama hamachuu ragaa cubbuu khijiba namarra kaayuu jettee asii fuudhanii deemu laa lagwa beenahumaa taphni jechi kufaan qakeessa hin jirre
كتاب في إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم من جن ربنا قرآن إساء خيست جل جلال ربي ملائكته تسنيتو صدرك غرر سن خيست سجل ميسان سنجا يا أول سقي namni mindaa hajjiidha arkachuu fedhe gara salaata waajibaa taate mana isaatillee haala qulqulleeffatee baheen yeroo masgiida salaata shanamu zuhri asri maghrib ishaa'i subii deemtu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota chaanaala keenyaa tasfiira afaan Oromoo emmi kajaamurraa subscribe fi share like nu godhu keessanirraa hedduu isinirraa gammannee nu hordofaa jennaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.